Ari mo niya ka, bisa-bisa tak tedung pole ko. Tapi mentaya ka, tak bisa lepas saja. Lo abgir, Udah mah, lihat sing ngamen ah. abo nang tenang lag lu, ciyak hiulakku, ikan. Udah ini jeng jago laku. Kan mangan jala kotang hijau. Mau kita bisa juga laku. Apa serah habis nih gol berapa dia? Oh iyo, Apa nih ya? ikir kol solo lah. Magkikita jadi ilit. Marta ko swallow, tuli magkagpas. Atong sap yun. Abo iya lah, iya kau mangkat lah. Tos dia komen dia. Lo, lo, lo. Ari mo lanjut, positif kau pok tang kuping deh. Lo. Bram robot. Terjun ke arah apa? Aneh, oke, mandi Chandro, solet. Iya. Mudah-mudahan ada Chan. Ada lain besar kiri ala ben lah ya. Tahu, lah susah aja kok. Mata sandayan masih jarot. Sila kena aku uban aing ah. Are mo temenin. Sengko si sengka. Tayo temenin. Nih seru abi TV on. Akhir leker bere. Mak pola pas singko yolok si jarot. Apa tak ngabes ke singko jarot. Dul. Apa kelek keren jibat? Mau keren jalannya. Ini lu. Bismillah. Bermerot, bisnis gerobon. Lancar yuk. Ada dul. Yang bisnis bangkrut lah. Mana nak? Torok raja penghasilan bisnis gerobon mbak jerot. Ngasa laki tuan berempat bulan nak. Ya selain penghasilan tang kerupuk ya. Taning keren dul. Dari bunyan oleh na bese. Sebulan 1 oleh 10 juta. Lo, sebulan 2 aja ya. Janong ke 40 juta. Abu, jangan binyak penghasilnya. Iya dul. Sebulan belu aja. Jangan abunyaan oleh na. Berempat. Lo, sengat tapak keben mengiding kita penghasilan sebulan belu aja. Oh, atau kereta pekerarot. Ongkuan je lah. Siap ngidengakin tang penghasilan sebulan belu aja. Mari ke boleh, cuci bikin penasaran. Ya penghasilan sebulan belu aja tembus kali 5M. Lo. Terus online penghasilan dari bisnis kerupuk enji pada sebab. Lah, pertanyaan je lah karena sedang tosongko. Adalah dulu tak penghasilan kecuali. Ini berapa menurut? Tak semua lagi, tang bisnis kerupuk bangkok. Sekolah ada sekepanda lu.
Nunggaman grupo rin ka lang kay last one yun. Labas ka na, dul. Kaya mamasok ka nga. Nagkomrot. Nalagalin ka. Nagkomrot. Aduh. Dam, ger cabit, ger solet, ger hula. Uku na ruang keputusan dari kelor enggak. Tak tahu je putih dah. Mana ban solid sana buka TV ngamen. Nas panas teh dung mareng. Tahu orang ya. Ledeng deh. Bah, oh di melet. Jogir mate takap berabun kayak ngoreng irap mate. Anja beni apa? Cincin mo jakol peto beri. Ya telo sa pekol 10 lebet. Kan kosong kumat tebelelet mi fug kesekali. Dibelian boy ben, meg bel, boleh tapi. Mas. Kalian lagi mas, mga mende na sa benaben, mas anteng tedung. Siapa mas yo? Mengitamin boleh beri. Petenang mas, pokoknya dia nak benar. Oke. Oke. Boleh go. Permisi mas. Langkong. Langkong. Yuk, buat. Berapa let? Beri ngerasa orang. Tak tahu jugir, wak nangis sore. Mai coba tapi mulai. Tadi, maybe. Ayo, aja di. Boy lah, dan. Ani mesti kok. Amis bis bangkrut lah. Waduh mas. Bermain gara-gara. Boleh. Nambah putih lah put. Bahasa pikiran. Aku aksara tanah. Tak tahu kian nih. Tak tahu ya. Ngarah stres sore nah. Sudah bangkrut bisnis ya. Lanjut. Terima kasih.
Ya, kerupuk. Saya nggak beli kerupuk lah. Sebentar endang Roma, gini. Engko ring amen ka. Ni trole kerupuk. Trole bese. Jalan kat mengkacu. Engkau kan tadi FC sebagai ya. Kerupuk je pada bayi. Ikhlas kok lah. Wah, udah ring nak. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang... Mak maksina kan naro. Sila soroja intarin, tang Roma intarin. Engkau kan ngocak lo soroja intarin tang Roma. Maki intarin ha. Setuju bro, jadi kau tak tahu ciri Roman buat. Hari apa mak pantungan deh. Ara ring bica. Ada pergi gini ji. Ada tangan le sebenting ban. Oh, ane beng kai. Kok tro kali men. Terus ke tangan le ban. Andi apa ban? Macam beng lu terus ke tangan le. Andi ni bos. Andi ketipung ji. Iyo. Ketipung ji sebagai ke tangan le. Iyo. Lah mulai dek. Cepat non masuk ring pengamen. Le.